Ova tema, oni umoro, Ukrajinci kupuju auto u Evropskoj uniji, Ukrajinci kupe stotine Mercedes, Audi, BMW, im pita trgovac kao kupe Ukrajinci stotine skupih auta i odvezu u Ukrajinu ili Bosnu ili Srbiju. I zove trgovac Mercedes, kaže kad ćete mi platiti Audi. A Ukrajinac kaže dođi bre u Ukrajinu, potraži kušuno. Znači da moraš pronaći Ukrajinu pa pita da ti platimo ovdje. Nego na meni se čini da su Hrvati, Bosanci i Srbi prevarili Mercedes i Audi BMW za par tisuća skupih automobila koji izgleda možda ne misle nikad platit. Jer ne bi bilo čudno da su ukrali stotine milijuna evra u skupim autima za koje ne misle nikad platit ništa. Čuo sam da može biti da će Hrvati na kraju pobjegnu sve do Ukrajine sa svojim autima i Bosanci. Jer drug Plenković puno se druži sa Ukrajinom, ugovara prijateljstva i poznanstva.